Nepetai itunge lukumini tomonadio pakwatangono ko Uganda kezda wetubonoro akeje keda kanini kangini karu kanoda kangashanu egelegela ido iche kalu kezda mame pedorete adumna kanina rebonata keje noda subona kanoda ibakor. Kwangin mpilo buku pingire Fred Opolot ngezda Epadicakinos katukoto na Ilugai kaneko Uganda kanoda aina kinagangatana keje keda kanin nedeja situngalude mame otori keda kanini ka akeje kanwa ispedori kesi alosit. Yauting imurok lu etamitosi aipima itungangun le tubonora keje araiba kadin. Dodo etamdos kesa ipima kesi tetere bongorete aiswamauno akeje singunu keda kanin do inyakunete kesi borongun mami jeni achepako sabitini yare uniare wongon bongu tu jaikinete do kwana kesi itungalu iboro akecheke akani ide tamete kwana kesi acheswa mishonu lemam kesa pedorete narai kwane pedor kesa losit araibo aititi boro keda kechekani Yalama nesida epolonoi kaneja situnga luda down ejilon kanoda ime down automagangata na keje keda kanini no subona sa pupiongo tauka ayalama ne Paul kanejai MP Opolot Alfred na ara liskona sana kinusa kama na Ingwalasik kwa pana tonga ra tonga lo kola soma ara isusi do kwana adumo ngwanuna kwana adumo ngone yala mikino ngara adumo ngamukarna pola yala mane ja Alfred Opolot do karungone otubu joko na ara adumo ngoda gogon kata na polo kiba pero ngoda ilumana kina kine lemu ara kolonga tonla ara isusi da madam ra isusi nara mamuna ke oye kona na panga mukarna bunga yala manu be Alfred Opolot otubu karungola kaisara lukanya to duma tubuna jokan nara ilis kona na kin soda gogong gogong na anaken aduma wa mukra polo ke alusu kona ngoda re kona ngoda to nare jaso akani kufeka tai yala manoi na meja MP koso Opolot Fred yata ka keswam yata kisake kanini aijana kini soy rice tungali jai kwa konye pana doketa itina idausa duna keje ilipi bobo songe sa yata kini pone chegi pedoru nu bosa losit konye bode pone bolo geunet anai mani yata kibere bake kanina swam aduma mbebo so de che pone a che gangata kwa in aporisa puputa kirine radio to radio eba kai bi woroto MP kusi yes MP Fred Opolot I woroto Ingwalasik kere barlo sita ikonai ai pima keje ngesi ko sate mariboni be iyala maso anu ngesa ayitu no soda Ingwalasik abude rai pima keje kwani jaisa ni dausa ipima keje do kwani jaisa mote pone lo bongore konye karadi bongoso ilipana kin songesi arere musio isirere ngeja kaite dekenges di lipinges ayata kinai koro popokangin karaide jakiro ikotenen Ingwalasik kesda mwenye tene japugan ai ngarakini kesi aduko kini cholo nini lude pedorete kesda itosoma kotom na iboishon wa pugan kwa penatade kesha isemeroi keja ichieda uta saili pinenda cholo nini ngarakini soda keda cholo nini Ingwalasik tete boise polen lo se asokan pero ya yuta loto yo chulo ne che ake polo ko ta chulo ni bejo kina ke Ingwalasik wanyu sicha ipote ya Ingwalasik ko jalo sto chulo ni kati I arada ke ni jai kini job eruru to juruto dumunjo bi dechara kere anginde ke sini los je mame chulo le beiti Ingwalasik ko to sa kirongo o jauno sa kirongo tetere to dikino jabe cholo nengwar ejiche Ingwalasik ilia ngobere malede ke nara los bereng konye jiche ilia konye karada los ngindu moja pala lam jipereri ai torotoma do mambo jipereri ai joroda nesi kotoso oli peti so Ingwalasik keda ya takin ai ngarakin sodo tomo kalia kosa ikeun sode kosi jautene iborolo ipotelo apugan galia ruta Ingwalasik awai era yesa pupu be kona silo litungane yes Ingwalasik ijiche mamili moinoda
teji tunge kirte binyoro epotu MPC kwangina re pote bere ba kora ni chiegore iji ngwalas man pero ralo samari ra ja doira ngina olo sote kwa konye Kanuka TV East, Alexander Makeyo Kori, kod District Alos Serere.